الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله جل في علاه كما قال ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله واعلموا أن من نعم الله علينا البركة، والبركة كل واحد منا يطلبها ويحب أن تكون عنده، فهي بركة من الله ينزلها على من يشاء من مخلوقاته. والبركة ورد ذكرها في القرآن الكريم في آيات كثيرة، وثبتت في السنة النبوية في أحاديث كثيرة أن الله سبحانه وتعالى يجعل البركة في من يشاء من الأشخاص والأمكنة والأزمنة وغيرها. فالبركة تكون في بعض الأشخاص، يقول تعالى عن نوح عليه السلام: اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك. وقال عن إبراهيم وابنه إسحاق عليهما السلام: وباركنا عليه وعلى إسحاق. يتي الله سبحانه وتعالى تبدو إن أودني إن o ɗaɓɓirali en e moƴƴireji goɗani en kon fof si wona ye yettumo. nde yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yettore laaɓo nde waɗande barki. hiɗen seedo ala reweteɗo e goonga si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala gooto, nde tawno ko kanko tun woni taguɗo, ko kanko tun jeeyi, ko kanko tun toppiti, ko kanko tun kadi hana rewede. no seedo oɗo nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko, ko nulaɗo makko mo suɓi nuli e meɗen. toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo juulo e nelaɗo e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jaɓuɗo jokki pewal maɓɓe ngal haldal ngal daro. ɓawo ɗum kono e julɓe, miɗo wasiyo on wasiya mo Allah subhanahu wa ta'ala wasiyi aranɓe e sakkitiɓe on. Allah subhanahu wa ta'ala wasiyi ke aranɓe ɓen e sakkitiɓe ɓe wasiye ka deftere makko teddunde o humpiti en kadi honɗum woni on wasiye. o wi kanko subhanahu wa ta'ala: wa laqad wassayna alladina min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. min wasiyino ke attiɓe on ɓen, min wasiyike onon kadi yo on hulo Allah. idan oɗo wasiye no hani en jaɓumo gollitiremo. anden haray nemaji Allah subhanahu wa ta'ala wonɗi ɗin e hoore men no ɗuuɗi. goɗɗi ɗin hiɗen suttiɗi ɗen andi, goɗɗi ɗin en nana inde majji, yi en batte majji on e yiyataɗi. ɗum waɗi kanko subhanahu wa ta'ala nde tawno ko kanko tun andi no nemaji makko ɗin foti e dow meɗen, o wi: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. so on nangi kontugol nemaji ɗi Allah nemini e hoore mon ɗin, on kontata ha yaltino résultat wi on ko ɗi jelu ko sappo ma ko noga ma ko temedere. al ihsa'u ko yaltingol résultat on continue ko jelu. o wawata wiide total on ko jelu. idan harayno jeeya e nemaji Allah subhanahu wa ta'ala ɗi o neminiri bani adama ko wiyete kon barki.
hunde nde heewɗen maandi ɗen e karaje mawɓe meɗen no wowle no ɗaɓɓe ko hunde woodude nde alqur'ana yewti fi muɗum sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yewti fi muɗum ko wiyete barki kon goto fof e meɗen no ɗaɓɓa ɗum no yiɗi heɓugol ɗum no faala ɗum e junngo muɗum ɗum ɗo ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala himo tippina ɗum e dow mo o faala e tagore makko nden ari ka nder deftere Allah alquran nokkeli heewɗi ka Allah subhanahu wa ta'ala janti konngol fi barki imma tawa koye hoore yimɓe ma koye hoore nokkeli ma koye hoore zamanuji ma koye alhaaliji wono tawiri noon kadi ari ka sunna nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka nelaaɗo janti fi muɗum nokkeli heewɗi wondema Allah subhanahu wa ta'ala himo waɗa barki e dow on mo faala immorde e yimɓe ɓen ma nokkeli ɗin ma zamanuji ɗin sengo ka yimɓe Allah subhanahu wa ta'ala no jantani en attinoɓe en ɓen taw ɓay enen ko en sakkitiɓe ka hawre leydi ɗo ko woni wo ko en ñemboɓe siko moƴƴere en taw woɓɓe waɗino ko batte maɓɓe rewteten siko bonnowo kadi o taw woɓɓe bonnino o rewta e batte maɓɓe woni hunde ala enen ko wawɗen simtude ka hawre leydi ɗo en jokka woni ko tawɗen no waɗani ko laawol woɓɓe wonɗa e rewde ko jokkuɗa o iden Allah subhanahu wa ta'ala o jantanike en yogar e yimɓe ɓe o waɗi barki e muɗum kanko tigi o ɓirditi o waɗi barki e maɓɓe no feeñi kadi ko waɗanoɓe barki no jeeya e maɓɓe annabi nuhu alayhi salam annabi nuh nde tippirongol lanni o naati ka laana tuufano on ari ha feƴƴi Allah subhanahu wa ta'ala winomo honɗum ihbit bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak nuhu tippo e ka laana e hoore hiɗa wondi e kisiye e barkiji e hoore ma barakat wa barakatin alayka tippo hiɗa wondi e kisiye bi mana ko a hisuɗo ko tagore nden heɓi kon immorde yoolagol mi waɗi barkiji e hoore maɗa mi waɗi kadi barki e moftaji goɗɗi goɗɗi wonduɗa e mum ka laana annabi ibrahim alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala sifaniki en fi makko o humpiti en o wanno barki ibrahim o yewti en kadi fi ishaq ɓiɗɗo ibrahima on wonde oɗo kadi Allah wanno barki e makko o wi kanko subhanahu wa ta'ala wa barakna alayhi ay ala ibrahim wa ala ishaq min waɗi barki e hoore makko kanko ibrahim min waɗi kadi barki e ishaqa ɓiɗɗo makko o bal ɓeŋure makko nden fof ko waɗaɓe barki tuma nde malaikaɓe fokkitunoɓe yahugol ko annabi luuto afwan halkugol yimɓe annabi luuɓen luutiyankoɓe ɓe rewi ka annabi ibrahim ɓe weltinirimo wonde o jibinante ɓaawo nde woni nayeejo ɓen andi sonnajo makko on haawino ŋalɗinimo o yewti konngol ngol o yewtingol malaikaɓe wimo honɗum ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal beyti innahu hamidum majid an hawnete fiyake Allah on si Allah wi a jibina a yummirawo ɗum hawnma ɗum jiɓoma no warrata yo yurmede Allah e barki makko woni e moɗon ono yimɓe suudu ibrahim idan ɗum ɗo holli e wondema yimɓe suudu ibrahima ko waɗaɓe barki ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en ɓaawo o wi en juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yi en toroyo Allah waɗi barki e nelaɗo
no o waɗirno barke ɓeyngure ibrahima nde wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim Allah waɗu barke e ɓi muhammad waɗu barke e ɓeyngure muhammadu nden wano waɗirnoɗa barke ibrahima e ɓeyngure makko nden idan o andini e wondema ibrahim e ɓeyngure mum ne ko waɗanoɓe barki no fawi en kadi yentoran nelaɗo Allah subhanahu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yo Allah waɗu barki e maɓɓe bal nelaɗo waɗa barki ko woni e junngo Allah kon gooto heɓata ha ɓe fota Allah okkorta hay gooto ha kanko e Allah ɓe fota ko ɗum waɗi neɗɗo mo woni ko towi darja o ɗaɓɓa e ɓeydagol sabu kone juuɗe Allah kon siwa en andi Allah subhanahu wa ta'ala waɗani misal daɓɓal e hadisul qudusi wondema tagore nden fof aranɓe sakkitiɓe yimɓe jinna fof si moɓodiri mo kala landike Allah yerko faala kon Allah jonni mo kala yerko landi kon o yitata e ko o mari kon si wona sa ƴetti misal Allah hokki ka ndiyam maayo yerko yalta nder ɗon kon so tawi ngal misal no goɗɓe ndiyam maayo ngon ko yer ɗum ɗon wuti ko Allah mari kon idan Allah okkata goto ha ɓe fota ko ɗum waɗi nelaɗon torane Allah waɗa barke makko nafi o waɗa barke ma ko ɓeydo أيها المؤمنون وقال تعالى عن عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وقال عن موسى أن بورك من في النار ومن حوله الله سبحانه وتعالى ويوتن في النبي عيسى عليه السلام konngol ngol o yewtuno yimɓe makko ɓe ñande nde o jibina kanko Isa no jeyano e konnguɗi ɗi Isa yewti yimɓe mum ɓe nde ñande ɓay ɓe landike fi makko ɓe haawike ko honno jibinira nen makko joom mbaka o sifanike ɓe no jeyano e konnguɗi ɗo yewti nde ñande ɗin o wi Allah waɗilan min Isa barkinaɗo nokku kala kam yewti wa ja'alani mubarakan aynama kuntu annabi Musa alayhi salam o humpiti en ko waɗaɗo barki nde o yahuno ka fello ka o hayni yiite ngen ɗon subhanahu wa ta'ala noddimo Allah wimo an burika man finnar wa man hawlaha barki waɗama e on wonɗo ka yiite e wonɗo mo goɗon on idan ɗum ɗon holli en wondema na'am barki no woodi Allah subhanahu wa ta'ala no barkini yimɓe wa amma nabiyuna muhammadun sallallahu alayhi wa sallam فهو مبارك في بعثته ورسالته وعلى أمته فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون بركته وفي قصة أبي طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعاه إلى الطعام فجاء صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة وكان طعام أبي طلحة قليل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكل منه 80 رجلا nelaɗo men on sallllahu alayhi wa sallam oɗo ko waɗaɗo barki ka nelede makko e ka nelal ngal o addi ko waɗaɗo barki kadi ka mofte makko sahabaɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam hiɓe ɗaɓɓayno barki e nelaɗo ndiyan salligi makko on hiɓe attodirayno e muɗum bal yahuno haasi nelaɗo fokkiti tuttugol ɗe yantaka leydi woɓɓe jaɓɓatoɓe fi ɗaɓɓugol barke nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam kono no woodi yimɓe ɓe anda ƴettayɓe yimɓe ɓe faala compara e nelaɗo kadi inna ɓay sahaba en waɗanino ɗum ɗo nelaɗo awa si ɗum waɗanama oɗo kadi wona gotum e o nelaɗo heɓɓidire neɗɗo mo tawi o ñamay ko harmi o wattoto ko harmi o wolay ko harmi bal hay diina makko kan o lanna andude o no comparé nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam watta ɗum sina neɗɗo mo anda kadi idan ɗum ɗo ko nelaɗo hertani ala na goɗɗo go sahabaɓe no ɗaɓɓayno barke nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam bal dolokke maɓɓe mo ɓe wattotono jubba maɓɓe on haa ɓe feƴƴini ɓaawo ɓe feƴƴini on dolokke ka ɓeygure maɓɓe ton si neɗɗo nawnino ɓe dembinama ƴetta ndiyanɗa ɓe lota nawdo ngo sella bi barakatihi sallllahu alayhi wa sallam kono ɗum ɗo ko nelaɗo wiɗen so wi nelaɗo so an kadi a comparaɗo goɗɗo tawata ko nelaɗo aw
tena nelaɗo ata comparé o mona nelaɗo nelaɗo sina ɗum haray a anda ko ɗum woni nelaɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no jeeya e ko holli barki ko woni e maɓɓe kon oɗo wiyeteɗo abi talha ñande goo o nodduna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñamugol nelaɗo no wondi e sahabaɓe buy o wawata wiide yiltemi yaha mi ñaama mi ara ka mi nodda toon ko o nodda fi mum kon ɗuuɗa kon woni solution abou talha noddi nelaɗo ñamete mo noddi mum ko ñamete ko gokkuni kon ɗuuɗa nelaɗo no wondi e capanɗe jeetato ɗen andi pellete enen ɗo fof marɓe men eɓe ala men ka capanɗe jeetato soƴƴi wo yolnde waɗe ka so ani joni aɗa marɓe capanɗe jeetato koɗotoɓe makka ma a jinde seeɗa idan abou talha ko soƴƴaari muɗum ko waɗana kanko ko ɗum o hayni nelaɗo himo faala heɓude baraji ñammingol nelaɗo o noddi nelaɗo fi ɗum ɗo nelaɗo tawi waɗa wondi ɓe ɓe seenodi e maɓɓe ɓe fof ɓe hewti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tori allah ñaamete on ɗuuɗi ha ɓen ɗon capanɗe jeetato fof ɓe ñamɓe haari idan ɗum ɗo ko holli nelaɗo no waɗi barki ka sulhul hudaybiya ɓay ɓe yeehi ka hudaybiya ɓe yimɓe wulure temeɗɗe jowo woɓɓe wulure temeɗɗe nayo ndiyam mankirnoɓe ɓe ɗon ɗa ha ɓe soñji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam heɓi tindohu ndiyam gotum pet tawi ndiyam fof ko ɗa woodi ɓe jooɗi ɓe fuɗɗi salligade jama on gitti awa nelaɗo ndiyam nde ala sina ɗon a jogi ɗon ɗon nelaɗo maki ndiyam wo ala sina ɗan ɗo ɓe wi hi ndiyam wo ala sina ɗan ɗo nelaɗo fonti sooke o mum gon fawi ɗo ndiya yalti ka hakkude kolli ɓeeɗo wulure temeɗɗe jewɓe fof ɓe yari ha ɓe ɗon ɗitti ɓe salli idan si tawi mo wonɗa e townude nandina nelaɗon no wawi so waɗi piiji bal o wawata bal hanana goɗɗo ƴettugol goɗɗo goo nandina nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no jeeya e duwaji maɓɓe ni kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maka noon ka du'a maɓɓe witri ka qunut wa barik lana fima a'tayta allah waɗan min barki e ko okkorɗa min kon idan jaka si neɗɗo heeɓi hunde nde ala barki haray no hulɓini woni noon ko jawdi woni ko ɓiɗɗo woni ko laamu woni ko gandal si neɗɗo heeɓi ko ala barki kala mo huwonire anda okkonire ko ala barki idan no jeeya e duwaji nelaɗo ɗin ngolkol ngol ɗo allah waɗan men barki e ko okkorɗa men kon wa jaala al barakata fi badi l amakin fa makkata baladu mubarakun tudaafu fiha alhasanat yaqulu llahu taala inna awala bayti wudia linnasi lalladi bibakkata mubarakan lalladi bibakkata mubarakan wa hudan linnas allah subhanahu wa taala no o waɗiri noon barki e yimɓe goo ko wano noon kadi himo waɗi barki e nokkili goo no jeeya e nokkili ɗi allah waɗi barki e muɗum ɗin leydi makka ndin ndiɗo leydi makka ko leydi waɗandi barki e mum ko allah wi waɗi barki e nokkure nde ɓay si na ɗum siko kanugol leydi yorugol leydi ɗen andi pellet ala ɓurɗoɓe leydi kanundi kono ndaren ɗon ko wiyete barki kon allah subhanahu wa taala o wi suudu attandu waɗanede yimɓe ɓen ka hawre leydi ɗo kaɓe rewa allah ko ndu wondu makka ko waɗandu barki lalladi bi bakkata mubarakan wa hudan linnas ndu wondu makka ko waɗandu barki seede ko ndu waɗandu barki ndaren sa a juuli ɗon fana gooto pet a yahi e juulirde wonde goo ka barki ala ɗon a juule waɓɓutuji guluji temedere si heɓa baraji heɓuɗa ɗon kon so a faami ɗon a faami wiyete barki kon waɓɓutu goto mo juuloɗa ka waɗa allah wiɗo waɗi barki ɗon waɓɓutu goto pet yusawi 100 salat fi gayriha a juulo e waɓɓutuji guluji temedere e juulirde wonde goo ko wona siga ɗon si heɓa ɗin baraji heɓuɗa waɓɓutu goto idan ko ɗum wiyete nokku waɗaɗo barki والمدينة مباركة دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة فقال
allahumma barik lahum fi mikyalihim wa barik lahum fi sa'ihim wa muddihim. wono noon kadi madinatul munawwara ko nokku waɗaɗo barki. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama du'anino madina wono annabi ibrahima du'anno makka. nelaɗo maake allah mi torkema waɗan ɓe yimɓe madina barki e etirɗe maɓɓe ɗen, waɗanaɓe barki e muudoje maɓɓe ɗen, waɗanaɓe barki e mudd as-sa'u wal mudd. sa'u ko muddu nayi, muddu ko juuɗe kiɓɓe. nelaɗo toraniɓe allah waɗanɓe barki ɗum ɗo. wa qala ta'ala an ardi baytil muqaddas wa najjaynahu wa lutan ila al ardi allati barakna fiha lil alamin. subhanahu wa ta'ala yewti en fi leydi ka ndeɗo juulirde Palestine, ka ndeɗo juulirde woni juulirde tawata hande no itta jungo julɓe ɓen fiita ɓe heɓo moƴƴere wonde ɗon nde. subhanahu wa ta'ala humpiti en ndin leydi ɗon kadi ko waɗandi barki. o yewti en ɗum honto go'o tawa ka isra. subhanalladhi asra bi abdihi layla min almasjidi alharami ila almasjidi al aqsa allati barakna hawla. ɗo o wi min dandi ɓeeɗo ɗiɗo annabi lut wa najjaynahu ay ibrahim wa lutan ila al ardi allati barakna fiha. ibrahim mo yewtuno ɗe yontere hande fimu on irak ɓe nangunomo sunnugol ton ɓaawo o hisi tawi ko o mari wo gomɗinɗomo e yimɓe leydi ndin ko annabi lut. ko oɗo jokkimo wi ashhadu an la ilaha illallah ko heddi ko fof seli. idan allah subhanahu wa ta'ala wi wa najjaynahu wa lutan, min dandimo kanko ibrahim, min dandi lut kadi, min naɓiɓe ka leydi waɗandi barki ila al ardi allati barakna fiha, leydi ndi mi waɗi barki muɗum ndi. ɗum ɗo ko yoga e nokkeeli ɗi allah subhanahu wa ta'ala jantani e himo waɗi barki e muɗum. no jeeya e piiji ɗi allah humpiti emo waɗi barki e muɗum deftere makko nden alqur'an. alqur'an subhanahu wa ta'ala sifinde wondema ko waɗande barki. o wi wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqu alladhi bayna yaday. nde ɗo ko deftere min tippininde ko waɗande barki, alqur'an. allah wi nde ɗo min tippininde ko deftere waɗande barki, musaddiqu alladhi bayna yadayhi, hinde gongini defte wonɗe yeeso mayde nde. wa dhakara subhanahu ba'du al azmina wa akhbara bi annaha mubaraka ka laylatul qadr. qala inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin. allah subhanahu wa ta'ala yewti en yoga e zamanuji, o wi ɗin noon kadi no waɗa barki. wono jemma laylatul qadri ɗum noon ko zaman wona nokku, ko waɗi himo e nokkeli ɗin fuu. o wi min tippini alqur'ana on e jemma waɗaɗo barki. alqur'ana on ko waɗaɗo barki, jemma mo jippi e mum on ko waɗa ɗum barki. idan ko ɗum waɗi nafoore mayre on hala hattode. hadihi hiya albaraka wa amakiniha wa mawadiha wa azminatiha linataharra mawdi'aha wa natlubu albaraka min allah azza wa jalla fi jami ahwalina. ɗum ɗo ko ɗum ɗo wiyete barki, nokkeli muɗum e yimɓe muɗum e zamanu muɗum. ko mo jarradu ishara, wona ko allah wi no waɗi barke mum ko fof jantiɗen ɗo. ko sappagol tun hollugol en no woodi yimɓe ɓe allah qirditi waɗi barke maɓɓe, no woodi nokkeli ɗi allah qirditima waɗi barke majji, no woodi zamanuji ɗi allah wi no waɗi barke muɗum, no woodi piiji ɗi allah wi no waɗi barke muɗum. no jeeya e yimɓe ɓen ko jantiɗen ɗo kon nuh e ibrahim e ishaq e moussa e isa e nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam. no jeeya e nokkeli ɗin makka e madina e al ardul muqaddasa palestine. no jeeya e piiji ɗin alqur'an. no jeeya e zamanuji ɗin lailatul qadre. ɗum ɗo ko gotum e nder buyi wonɗen ko sappade. idan si tawi neɗɗo no faala bimana barki hino nokkeli mum ɗin e hino yimɓe mum ɓen e hino zamanuji mum ɗin.
en andi ko dambugal ngal tawi julɓe buy no heɓi Allah e muɗum nde wawi wiide julɓe ɓen no fecci e muɗum fecce tati feccere goo no waɗi hoore mum jofo waɗi barki ala ɗum ɗaɓɓatake ɓen no woodi feccere goo no jaɓi barki no woodi no ɗaɓɓude ɗum ka ɗaɓɓi wo ɗaɓɓira ɗum no ɗaɓɓiri wo woɓɓe yaha waɗa bidia fiyo heɓuɗo woɓɓe yaha kadi ha waɗa sirku feccere goo almuwaffaqun hawrindinaɓe e sawa ɓen Allah waɗen e maɓɓe wonɓe hakkunde ɗon ɓen jaɓuɓe barki no woodi barki no ɗaɓɓe kono no woodi kaki ɗaɓɓete no woni no ki ɗaɓɓirte idan haray so a wi ala a yeddodiri e Allah so a yeddodiri e Allah kawni mara gonga kono noon kadi wona ya a ƴettu barki ki wi'a hikki nokku ka dalil ara hikki ɗon yehogol e kabu ferto darna ɗon waɗa lampuji pentira inna ko barki wonɗa ɗaɓɓude Allah wiyama barkino ɗon nelaɗo wiyama barkino ɗon amara dalil barkino ɗon par ce que na goɗɗo watta barki wona an watta ɗum wona min wona goɗɗo ko Allah waɗata ɗum so waɗale hunde wattade wadde ɗum idan ko hunde kadi nde tawata naam hinde mari batte mayre on gandal si waɗi barki kala kal ngal golli arɗo o du'anta jommum si tawi ngal ala barki kala ka jommum golli arɗo o huɗaymo ma yenna mo gandal ngal ala barki ngal si jommum golli yahi arɗo o si yennali mo huɗaymo ndaari ko ɗum ɗo waɗi par ce que gandal ngal ala barki golli ɗo wa kadhalika jawdi ndi ala barki ni ko ɗum kadi neɗɗo ma ala barki o ka rewi o arɗo ɓawa mum wo huɗay ko waɗi barki kon kadi ka rewi o arɗo o du'anto ebba neɗɗo moƴƴo rewi ɗo ebba hunde nafa nde waɗi ɗo on ti du'anto idan ko batte mum on hollata hi ɗum ɗo no maɗi barki no woodi gande tawaɗe mara barki fiw ndaari hakkunde koyɗo kulloji ɗe ko Allah tagi ñaaki ngin e priwi ngin sa ƴetti kolluma ko an haɓi dembal ñaaki a yaltini kum andan hi barki no ɗon ka kono sa naɓi ngal e dembal pirin ƴetti kolluma ko a hokki dembal pirin a andan hi ɗo gandal golliɗo goy waɗi moƴƴingol ɗum na ko welifi kono barki ala ton idan tiga ɓe yimɓe no wooti aqulu qawli hada wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهدي إلى يوم الدين عباد الله والبركة ليست في وفرة المال وكثرته ولا بقوة الجاه وسطوته ولا بالأولاد وكثرتهم ولا بتسييد الأمائر والدور والبركة هي حصول الخير وزيادته فتحقيقها يكون بتقوى الله والإيمان به والعمل الصالح ومعرفة الطريق الموصل إلى الله تعالى كما قال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون يتي الله سبحانه وتعالى نيمين دو en nema islam nema tawata ko odo buri mawnude ko Allah maɗanen ko si Allah okki neɗɗo piiji ɗin fof ɗayima wongol julɗo hara o heɓali moƴƴere si Allah okkima wongol julɗo ɗayima piiji ɗin fof yettuma andu Allah moƴƴike e maɗa idan nema islam on no yoni nema en toro Allah subhanahu wa ta'ala e julane laaɗo e ɓeyngude maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe hisnaɓe jiyaɓe Allah anden haray ko wiyete barki kon wona no yoga e yimɓe naniri ma ɓe faamiri barki wona ɗuɗugol jawdi barki wona jogagol jaahu heɓa doole e mum mana wona laamagol heɓa doole wona dundaranke jon barki barki wona heɓugol ɓiɓɓe buyi ɓe ɗuuɗa
wana moƴƴingol nokkeeli lottisugol quartier ji darna ma darnugol galleji no ana wiyete barki bal ko wiyete barki kon ko heɓugol ko wiyete ko moƴƴere moƴƴere ko tawata kon ko Allah wi kon ko moƴƴere na ko wiiɗen kon enen ko moƴƴere ko Allah wi kon ko moƴƴere e ɓeydagol nden moƴƴere e junngo neɗɗo on kadi tigi tigi mum on heɓata ko siwana e kulol Allah e gomɗingol Allah subhanahu wa ta'ala e gollugol ko moƴƴi e andugol ko laawol hongo rewata ha hewtoya ko Allah subhanahu wa ta'ala ko amala barki koye ɗum ɗo heɓato Allah subhanahu wa ta'ala wi en walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw si hara ɓe yimɓe cae gomɗinno Allah ɓe renti e ko Allah rentini ɓe mum kon o wi la fatahna alayhim barakati min as-sama min udditanayno ɓe barkiji immorde ka kammu wal arde immorde ka leydi walakin kono ko haɗi ɗum waɗa yani ko haɗi min uddana ɓe barkiji immorde kammu e ka leydi kazzabu ɓe fenni ɓe jaɓali gomɗinde ɓe jaɓali rentade ko Allah rentime kon fa akhadnahum bima kanu yaksibun min nangiriɓe ko ɓe woni e faggade kon nangiriɓe sabu ko ɓe woni e faggade kon emin nangiɓe ko ɓe woni e faggade kon kadi ɗaɓɓa jawdi tawa ko soñja ɓeydanima heɓa ɓiɓɓe tawa ko soñja ɓeydanima heɓa laamu tawa ko soñja ɓeydanima fi honɗum al iman wa taqwa jokkali ko si a gomɗini a huli Allah Allah waɗa barke mum sa a hulali Allah gomɗinɗa Allah jonnete hunde nden o itta barke mayre jogoɗa kono tawa a ɓuttina tawa ɓurɗoma marde ala kono ɓurɗoma soñjade kadi ala tawa dawaynoɗo ɓora waare huɗo ara addora ñagarawal naata ka cuuru mum juula waɓatu mum on ha timma wiya alhamdulillahi mo jooɗi hakkil ɓernde makko no deeƴi himo ɓuttini ɓurma an jogiiɗo milliard ji on honɗum waɗi ko barki woni ala e mum idan ko wiyete barki kon si ittama e hunde kala okkondirɗo mayre heɓe soñdia o wi min nangiri ɓe bimana Allah no wawi ƴettude hunde nde o addi fi nafirgol ma o wattane kadi lette yubaddilu ni'ma niqma o ƴetta nema on o watta mo lette e hoore maɗa Allah no wawi ɗum idan si on haɓi kanko wona ɗaɓɓugol woɓɓe ka yaasi o wadda ko haɓe ma bal himo wawma haɓirde koni ka nder suudu maɗa kon wonduɗa ɓen ka suudu o wurta ɓe ma ɓe soñje ma ko wonɗa e faggade kon o wurta ɗum soñje ma fi honɗum kan e Allah on haɓi a ɗaɓɓali ko woni tigi tigi kon hunde gasta e ɓawa ruhu piiji ɗin ko barke si barke Allah hunde aran mara ruhu ibadallah wa qad dallat alkitabu wa sunna على أن هناك أسبابا للبركة يتصف بها المسلم لينالها ويحصل عليها من ذلك السلام وإلقاء التحية يا بالله هذا دفتر الله نك السنة نلا صلى الله عليه وسلم نتندني وندما كويته برككم نمر سبوجي دتوات جلد أن نواوي وددي فيه الله ودم مبارك كوني مودنكو كودي كو الله ودته مودن ko faalaɗa goɗɗo o a wawata wadde barke makko wono tawiri noon ko faalaɗa goɗɗo o awatamo yafade bakkatuji makko ɗin idan par ce que ko hunde nde tawata ko junngo Allah woni ko si o jonni ko ya ɗaɓɓu yo jonno o jonna so jonnal ko awata jonnude par ce que na jogui idan si tawi julɗo o siftori ɗin sifaji ɗon no wawi o heɓa barki ma ko o ɗaɓɓi kon heɓa barki no jeeya e muɗum islam taw diina meɗen kan ndaren si julɓe ɗiɗo fotti taw ko honɗum atti ko ilqa'u salam wa tahiyya ko salminandu ndun hiwragol ngol assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yo kisi e Allah woni e maɗa e yurmede makko nden e barki makko kin ko ɗiɗo fof mo hattuɗa e mo wa on taja assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh kisi e Allah on e yurmede makko nden e barki makko kin ɗiɗo si goɗɗo heɓa alɗo wata wonde idan kala mo fottuɗa ko ya do'ano mo ɗum ɗo tawa kanko kadi o do'ano ma ɗum Allah farli ruttugol ngol kadi no jeeya e muɗum as-sa'yu fi talabi rizqi fil bukur
فإنه وقت مبارك لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي اللهم بارك لأمتي في بكورها نجيا أمود سبو جدين سبو هبقول بركة ولا بتكون داوغول داوغول أرسك معه ونكا كانجسا ونكا كاورو ونكا بيرو ونكا أوتو ما كلا كياتا داوغول أرسك معهم داوغول نو وندي بركي سبو نلا صلى الله عليه وسلم فنتينو سوكي جماعة بين ماكي الله وأنا مفتي أنتين بركة داول مأمنقول اللهم بارك لأمتي في بكورها الله باركنا مفتي أنتين داول مأمنقول نجيا أمودون دابوغول دعاء يمبي مؤيو ببين دابيرغول نتو مهولي دا دينا مودون كان يو دعاء نمي الله واد بركة مادا ما يواد بركة بيتو ما ما يواد بركة جوري مادا عندي يعني صحابة من الله صلى الله عليه وسلم كلا جبنا نور بوبهم أوجدتنا كم ودعا فرها كنلا أين نلا نتورنا الله يلا بركة يواد إذن نلا رتوب أما ترى نوم الله الله بركة ماك بنلا دو أني نو يو الله واد بركة مودو مفوب جماعة يونو سيدتي هي بهبي بركة سبماي نجيا ما به أنس بن مالك Anas bin Malik nela sallallahu alaihi wasallam wadno wino Allah wadan o barki e gunda makko dan e jawdi makko ni e bibbe makko be Anas o yahunu ha o nawi tawi o anda ko jelu o jogi bibbe makko be ngatani la makko anda ko be jelo sabulu anela sallallahu alaihi wasallam idan no jeya e ko neddo dabbirta barki dabbugol du'a e yimbe mojjube be idan do kala neddo tawi hida holihi mo moji wana ya yahu sitka awasa memi lakkere makko de ma hebi lincu makko kum ma anati ka makko yaltutu nga barki la nakan ko jogi barki kin ko ya amojjo e makko ma dabbiramo yo tarano ma Allah yalla wad barke ma so dum do ella ala kono stawi a famino wobbe go famiri yaagol barkino ra yimbe fofo itta pade yeso mabbe sujjana be mante be buri ko mante Allah ne laado kon dum do hara anati sir godde mun ko bidia godde mun ko sirku siko do yarudo hare na barke wonde dan ko kuddi wal a hebi sirkani Allah halkata atti ben fi sirku wala barke ma am baawo sirku da Allah wa taala o halka atti ben ka hawre do fi be sirkani mo an yaha sirkana mo wala barke ma da hombo ma idan no jeya e ko neddo dabbirta barki jokkugol en dam makko dan e mojjegol e mawbe makko be nene baba sa mojje ke mabbe be do ani kema hebe barki kono na kambe watta barki kinga mata siko kambe wada no goddo biddo mon tan layfu ta ko an watta barki biddo ma on biddo goddo tan layfu ka idan kono an ko so mojje ke ma o weltini berne ma nen torola Allah wado barke makko ko yo Allah wado barke ma wet nan wadi barke ma idan sina do andi nenirabe gono ton babirabe gono ton al hali mabbe no wonir no yalla fewulbe kono so tayna dum nano Allah warta barki biddo on sika biddo ben mata barki kono bay Allah kanko na to nyowo si am moddi ke mabbe no be way wono be way haysi babe ma ko jimbe hurnata si be do ani ko Allah wadi barki mana baawonde moddida e mabbe weltinda be Allah no jabinde parce que no jeya e du'aaji jaboto in du'a mawdo hore onande biddo makko mawdo ma on si do ani ke ma jaboto so duike hore ma kadi jaboto mi mana so torki Allah wadi barki ma o heba barki so hudi ma kadi jaboto idan jokkugol en dan no jeya e ko watta barke neddo kono jokkugol en dan kono te jokkugol en dan do hide mari muskila molna ko wadi buyno fami jokkere en dan ko yobindirgol nelaar sallallahu alayhi wa sallam maki laysa alwasilu bil mukafi innama alwasilu man idha qata rahimahu wa salaha jokkudo en dan wona neddo yobowo wona uditugol kay bolonda mo arali do woja kay bolonda o ko ndaarugol yimbe be alana hoore mum feere ben moƴƴo e mabbe hayso be moƴƴaka yimbe be wona ya wi ko ndaardo mo sa nawni o ndaaro ya so nawni ardo ka haaju ma wadi gongel so wadi haaju yaha mo dal dum do waka control makko nan be jokkere en dan jokkere en dan ko ya moƴƴo e neddo on na kanko on da moƴƴade mum ko Allah wi ma ya wadu a wadirta fi makko kanko ko wadirta ko fi Allah wi ma ya wadu fi Allah welto do ella mola na do julbe ben jogido ko wadi a yaha haaju okkira jommu naafi yo Allah welto nda okkirde ko fiyo kanko welto sa ƴetti ko marɗa ko fof a okkiri fiyo goɗɗo welto mana to hay fof baraji ko ya ɗaɓɓo wela ye Allah
wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbi koko wadda fi Allah kon ta ko wadda kon ko fi Allah welto hayso jomo weltorta si Allah welto galandi idan andi ten jokkugol en dan wana yoɓidirgol few koye andaaru yimɓe ɓe artaka maɗa ɓe ɓe okkortama ɓe ɓe nafatama ɓen yaha hewroɗa ɓen ɗo lanɗa fi maɓɓe so a wawi ɗum a wawi jokkerenɗa no jeeya e muɗum nunɗugol ka ngeygu e ka soodugol feññina ayyibe sino ko yeyata ko nelaɗo mak sallllahu alayhi wa sallam yeeyindiroɓe ɗiɗo yani yeeyowo e soodowo kala no mari suɓagol fanniɓe sertali sa yeeyi goɗɗo kunɗo ɗon dari on haldi piɗi ha on fotti hay so jonnima mbuɗo gayni madame o iwal ɗon o yeehi himo wawi wiide a tigi tigi o mi amiti an kada wiide a tappama si modi mi yaltanani mi firti fannin o sertal mo kala mono suuɓi no wawi suɓɓade firtugol ngol o wi noon si tawi ɓe nunɗi ɓe feññini ayyibe sino e muɗum Allah waɗa barke ngeygu ngu bil aks si tawi on ti suuɗi a nangiri ka ella won ɗon a jogui ka ɗon ha jommum no fokkiti ma a ɗaɓɓi ko fawa hoore ɗon firta o wi a yeeyi barke o e ngeygu maɗa ngu no jeeya e muɗum toranogol hoore maɗa ma torano goɗɗo goo yo Allah waɗu barke e makko ma toroɗa an tigui Allah waɗa barke e maɗa no jeeya e muɗum yargol ɗan ɗo ndiyan zamzam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi ndiyan ɗan ko waɗa ɗan barke ɓe maki ma o zamzam lima suriba lahu ndiyan zamzam ɗan koko yaranɗa ɗa wo wimana ko anniɗa ɗan yarɗa wo fi muɗum ko ɗum ko ndiyan waɗa ɗan barke no jeeya e muɗum sullagol wonande horowo nelaɗon maki to saharu fa inna fi sahuri baraka sullagol no wondi e barke bal barke no heɓo e ñamugol nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam si goɗɗo e mon no ñamude wata o nokku ka hakkude miran yo nokku ka saraji barke no tippo e hakkude miran on bal hay mettugol ɗi kollima sa ñami barke no heɓo e muɗum wona ko falɗa kon ko Allah andi kon ɗum faala ko nelaɗo ɓangini ko woni gonga nelaɗo maki si goɗɗo e mon ñaami yo ɓirtu yo wettu golli makko ɗin on anda ko honto e ñamete on barki woni idan ko wiyete barki kon ko hunde wodande tawata goto meɗen kala no hani ɗaɓɓude ɗum fi hoore mum e fi ɓiɓɓe mum e fi ko ɗaɓɓata kon so tawi heɓike ko ala barki yo Allah dandu en haɗa ko hunde hulɓininde goy no jeeya e soñdia men on fewdo ɗo naapi joni ɗuuɗa wona yimɓe woni ɗuuɗa wona gandal woni ala kono a wi ay ndikka fewdo gandal ngal alano a wi ay ndikka fewdo jawdi ndin alano a wi ay ndikka fewdo yimɓe ɓen ɗuuɗano ko waɗi si yimɓe ɗuuɗi tawi barki ala nafata si jawdi ɗuuɗi barki ala nafata si ɓiɓɓe ɗuuɗi barki ala ko lette wontata idan piiji ɗi maaɗi ɗaɓɓane barki kono noon barki kin kadi no mari no ɗaɓɓirte no mari ka ɗaɓɓete wona a moƴƴinanta ɗum hoore maɗa ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك برحمتك يا الراحمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين